Jesus Christ! Hiya, fi di Ellis. A fi di Meg Fleer. A dyma'r Cwis Trydanol. Grychwyd yn Nadolig Modern. Oh, America? Okay, just go for it. Oh, come on! Jesus Christ! That's not that bad. Sir Fyrddin? Caerfyrddin? Yes! Oh, was it like ffilmio actio o rhywbeth yna? Tledu. Jesus! Oh my god! Dasher, Prancer, Vixen, Donna! Cupid. Emma! Oh! Oh, na, ma' hwnna'n thick. Pwy sy'n... Mam? Oh my god! 2018, 2017. Oh my gosh! Ie, fi ddim yn hoffi hwnna. 5 golden rings. Sweeney Todd guy. Beth, hang on. Fi yn gwybod, Edward Scissorhands, y person yna, ie? Oh, hwn. Oh, yeah! Renegade. Okay, ni gyda Tyler, Aros, hang on. Fe, ie. Sian, Hywel, Dyfed? No, Doved. Elfed. Delfed. Okay, Tyler a Dyfed. Dim ymateb. Yes! Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Eisiau go. Ie. Ie. Flesh.